Nikir thani sompali zirtop ni ania. Mizoram thulang sarte kan lor le don ani. Mizoram sarkarin dan lava ku valaklu ti top tu mana sa takama alak mek lain tun thlengin hei hi ti re thei ti top thei alan ilava. Ku varo man report hriat tur la ring mai. Heti lai hian mamit ku vaching tu pol MKCP chuan Executive Committee chuan zun ni som sang ni som ni palia khan Mizoram kut na thok tu te thar chua ku varal na chungchanga har sat na mek chungchanga thu chua an siama ku varo tol thin te chunga engpo thleng se mo an phur lo tur thu an tar lang Mizoram sarkarin Mizoram thar chua ku vara ral na konga har sat na mek ti to pani theina tura Myanmar Burma atanga dan lava ku varo lo lu thin ti top tu ma thei top chua ma an lak na an thlop Kut na thok tu ten an thorim na ra senga ram economy choi kang thei khopatam ku vathar mek an ni lai le chim le mar chak le thlanga kan chin pun mek laya har sat na thlen thei zonga ram dang ku varo dan lova tol ru thin te awanga har sat na an tok chu rap thla kan ti a hetiang ti ching man tur an la fo te mani hlok na chau u ma rem le rem lova lir the manga phur kwal du kan la thin te hi van doi thla kan ti Kut na thok tu te har sat na to mek chan chuak tura athima var po thlulawa ma la tu ha chek bel ku waching tu cooperative society te bil khot thlir le wareng te ku waching tu cooperative society te malak na hi an thlop lata sarkar le tanina a phal lo ti lui tlat tu te hian engpo tok se an ma ni chau chua an nga ya atop thlengin an do zel don ni in an soi Mamit khopui le a chevel paltlanga dan lova ku varo phur kwal hi an rem ti lova man chua an ni chuan an chunga engpo lo thleng sela kut na thok tu ten mo an phur lo tur thu an tar lang bokani MKCP a hian chung ko member zathum bor vel an in ziak luta kuwa mun hi trin sang khat zathum panga vela zawa chin mek ni in kuwa hi kung noi ruk sing ruk sangli zathum somruk pariat an enkol mek kum sang ni somni pathum sang ni somni pali chung khan ku vathar hralna atangin noi somruk vel hral chuak anga chhut ni in har satna lawani chuan ku varalna hi sang ni somni pali somni panga chungin noi za somnga vela kai chho bei sayani he chanela hian ruihlo chungchang kan puang war thin le a avai tak zat boka mizo thalai tam tak nun na suat tu ni in Kartin deuh tho ruihlo le akai noi wanga boral hriat tur rengani heti lai hian aizola sam rifles ten heroin kg ni gram zathum somli le anei tu apu mi panian mana hei hi tun na ya heroin an man towa chuan la tam tham viau zun ni som pahni mai khan keifang kuari bul saitwal district a heroin le anei tu ni apu hi manani an man zong zong hi khovel market re ta chuan cheng vebel chesom paruk point pathum pariat huania heng ruihlo le anei tu apu te hi dan anga malak zui turin Special Narcotics CID crime lan anni heti la hian narco coordination NCORD state level thutkhom voi sari na chu Chief Secretary Dr. Rino Sharma kai hruaina hnuaian nayani a DGP Mizoram IGP Intelligence te Home Commissioner Excise and Narcotics Secretary tele State Sarkara Senior Official te DDGER Narcotics Control Bureau DIG Assam Rifles le DIG BSF Baka District in DC le SP te po he huna hian antel Mizoram Police Excise and Narcotics Department Assam Rifles BSF M6 malak na thlir ho le en nona ni bok hun local cell tura rui hlo do na konga ma chop soi ho wani a IGP Intelligence le Anti Narcotics Task Force Head Vinu Bansal chuan Mizoram Police le Excise and Narcotics Department in thei top an chua ti soin kumin mei thleng khan rui hlo cheng veibel chhejakwa somriat pani point panga huan man to a hemi kai hnoya hian case zali som pariat siamani to mi zanga somriat pakhat an man to ti an soi DIG Anil Sukla chuan NDNPS Act hnuaya dan le in kai hruaina te chu rui hlo do konga ngai poimo atul tia soya ruilho kai noi case chui tur le dan keng ko tu ten tho ho na thanai apoimo tia soibok Chief Secretary chuan Law Enforcement Agency te in pek na le thorim na fak omati thua soibok
rui hlo ti rem konga tha thalawa bezel turina cha district tina DCSP te chu thlatin district NCORD thut khom nei tura hrilin hei hian rui hlo do konga campaign hona na sa takin ati so ta be sei tia soi heti lai hian internet kaltlanga poi khoina tunlai chu a hluar chho zel fake account ti tapo tunlai kan buai pui berte zinga mi fake dentist thlengin mi puita ngai ven berte zinga mi ani hi Mizoram internet kaltlanga poi khoina tuaran pung zela hursualna kai hnoya inbumna tal ok cheng nuai som chuang chan te pon om cybercrime police ho tu ten an soidanin tun hnaya sex kai hnoya inbumna awanga tal boyan tam chawa poi khoi tu te hian an mi bum te chu thiam taka ve thlemin video call manga mei chet mi patna lam hoya an chet puina chu recordin annuwa chu video chu thedara voletin sum an dil thin heng thu buai chui tu police te chuan poi khoi tu te chu namdang vai kan ti thin te an ni tlang pui thu le social media ero foreigner anga anin pholan thin thu an soya an mi bum te hi an ngai zong der phota thilpek hrang hrang te an thon phota smartphone te po an pe a an mi bum ten an ring tok nia an hriat nuwa sex chat an nei pui ta thin an ti hetiang anga bum na tok mi pakhat chanchin an soya chuan bum tok chu a mel lang chiang in Saruak a chevel video chu poi khoi tu chuan lo record a chu video chu a friendly sa te chuan thona awawa mual pho lo wangin chumi chuan poi khoi tu te demand ang chuan suma pe a cheng noi som pali chuang a seng manani police te chuan hetianga bum tok pal an omani chuan arang theiang berin police te punin FIR te thelut ngal thei se an du thuan soya sum an pek to chuan a top theilowa heng mi te hian an vo chhun zom zela police an in rol vat lo chuan sum an seng ral treu zel an te internet kaltlanga inbum na hi a hluar zela poi khoi tu te hian an man ro man te po an thlak zel ti cybercrime police ho tu te chuan an soya heng poi khoi na abum tok zinga hian mi puitling tak tak sarkar officer te po an tel nia soin poi khoi tu te chu an fin thiam em awangin an mi bum te po an rol chho zela film khuratul leti an soi cybercrime police station in FIR an donan bo zuina sum kai noi inbum na atam zela sum kai noi inbum na atam ber zela chuta poi khoi tu mi bum thin tu zinga za asom sari vel chu namdang Mizoram pon lam mi an ni thu an soya heng ti awang hian poi khoi tu an man chak hlei thei thin lo ni in an soi bok internet kaltlanga poi khoi na chui zui tur tam chho zela cybercrime police station in need in complaint panga vel dong zi angan nia heti lai hian thu buai ziak lut kher lova an har satna chin fel sakpo an nei har satna tok ten thu buai zialu lo hraman du deu zela hei wang hian buai pui nga viau ma se thu buai zialu takero a number chuan a tlem pha thin ni in an soi bok cheng khat hlo turan ruat tharle Mizoram sarkar chuan thlakhata lomman honorary amata na cheng khat dong turin agriculture director atanga pension to Dr. Saithan Tluanga OSD to agriculture minister ta nan ruata ni na order hi zun ni som pakhat khan ti chho ani Dr. Saithan Tluanga hi Mizoram sarkar secretary reng ani dona headquarter tur chu aizol ani anga secretary reng ni ma se DA transport facility residential accommodation office personal staff te medical reimbursement le adang te anei don lova Mizoram chunga anna kai noya ajin chuan secretary te bil thei angzat DA abil thei dona state pona ajin po in na thil ani chuan secretary te angin thlen na le thil dang adong theiang OSD atana roi ani na hi sarkari na du chuan a hun top ma po in ni som panga ma hriat tirin ati top thei dona ama in bana du ani po in bana du huna tang ani som panga ma in thu nei tu te a hriat tir turani na dana zirin aban na hi poma pom lo thei ani a ajin na le na thona a che sualemo chiat na atok emo a in hliam emo sarkarin mo phurna nei don lo bokani ole khati chin khani sela kan ngai thlak ta ka tang khanin ngai dan te han comment ve te ule